حطينا نص كيلو لبن على النار عشان نعمل سحلب، وحطيت فيه شويه سمسم او شويه مكسرات. احط بقى معلقتين بودره كده قدامكم اهو، سحلب اهو، طريقه سريعه. وادوبه على نار يعني هي النار متوسطه، اقعد اقلب 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 كده عشان ادوبه، عشان ما يكلكعش. هو الاحسن انك تدوبه في ايه؟ على نار هاديه. انا مدوباه على نار هاديه اهو عشان انا مستعجله، بس هو المفروض يدوب بره خالص اهو، بره عن النار. وبعد كده اهو داب خالص اهو، ما بقاش فيه قدامي اي كلاكيع. وبعد كده احط السكر بتاعه حسب الرغبه. انا هنا هحط 4 معالق كده، 3 4، واسيبه بقى يدوب. ادوب السكر كده على النار معاه، ابتدى يتقل اهو.